Baba ngibani igama esikhulumayo? Mina nguRuel Duke, principal wesikolo lesi Ivina Park Academy. Wakusitshele ke ngoduwe elihlana labo la njengababalisi labaphathi bezikolo ezindaweni ezijiyeneyo yonke negeneral. Nge-state of the economy esikuyo lapho inzuzo yemali ingani iba nzimanyana. Abazali bathwala nzima ngokuthi bathole izimali zokubhadalela abantwana, ukuthi bathole izimali zokuthenga ama-uniform abantwana, njalo lokuthi nje nxa kuyukuthi ngabantwana abathwalwayo khonokho ukuthi athole i-transport eyomntwana ukuthi aye esikolo bayakuthola lokho. Kanti-ke ngingathi mina bazali nxa kulomumo onjalo ongani uyalihlukumeza, sondelani duze lathi thina abaphathi besikolo sixoxisane sibonisane ukuthi indleko zomntwana zingaphathwa njani, zingenzwa kube lula njani ukuthi zibhadalwe. Njalo nje futhi lababalisi amatitshala ikakhulu kuma-private schools bavele bathola inzuzo yabo ngemali zolezi ezibhadalwa ngabazali. Kuqakathekile ukuthi ababalisi bangadangali bathole inzuzo yabo ngesikhathi esifaneleyo. Nxa umzali ebhadala imfanelo zakhe esikolo, umbalisi laye usebenza eqinile. Asisenzeni kanjalo. We need to raise i-standard zethu elizweni ukuthi khona abantwana bethu bathole equality education ngakho lokho. So asisebenzeni ndawonye singabazali, siyisikolo, lomntwana lomphakathi ukuze elakithi ikakhulu elakithi ele-Matabeleland lithuthuke, singasalele emuva, siphakamise inhlalakahle yethu kwele-Matabeleland. Let's do it ourselves. And yes, we can do it. Ngomafitshane babuduku abantu abaningi bathe amatitsha abaningi asafundisi sifuna kodwa ama-private lessons bangaqeda sipho mhambe eklasi bese zihambela bayebhadalwa phandle. That's a very contentious issue. Into engani iyakhathaza leyo. Mina nginje ngafunda form 1 ngaze ngayiqeda ngaya ema-college. Angizange ngiyazi into okuthiwa i-extra lesson. Siqala ngazo lezi nsuku. Thina lapha e-Ivina Park, we do not encourage the issue of extra lessons. Sithi umntwana akafundiswe khona esikolo. Nxa engazisanga akancediswe ekhona esikolo. Nxa kuza kuba lesidingo sokuthi kube lama-extra lessons, thina njengesikolo i-Ivina Park Academy siyakuhlela lokho ukuthi abantwana babuye maybe okweviki eyodwa kumbe amaviki amabili bathole uncedo lapho abangazisanga khona.